Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat, Sadro znači. Ljudi, odlučio sam da isječem dio iz Vanimijevog live-a gdje on pričao sa ljubčicnim tatom. Tako da ljudi, baš je onako smiješno. Tako da sam ja odlučio da isječem i da uploadujem. Tako da ako vam se svidi video, ostavite like. Nisam imao sljedećeg klipa, ćao. Ljubčicu. Tata me gleda live. Bog tata. Onda ću malo kasnije, da ne bude toliki cringe. Šta ima Petrin tata? Če se rade s mi dobar? Čale, zove, tata zove, a javi se. Ne. Kako je gospodine, šta ima? Evo, pa sam pozdravio 5 puta. Pa, nisam ja to izostavio, tebe sam prvog. A zato kažu ljudi da sam ja Hitler. A ja. A ja. Aj. Pa mislim malo.